današnji mladi ljudi su zbog toga i nazvani digitalnim domorodcima, jer su oni zapravo od rođenja pod stalnim stimulacijama, neprestanim. Zamislite svet gde su vesti na svakih pola sata, sat, na određenim medijima, odnosno na svim medijima, gde su mobilni telefoni stalno u opisu. Vidite da mladi ljudi imaju vrlo često po 2 ili 3 mobilne telefona, da rade stalno simultane aktivnosti dok uče kao nešto. Oni dele pažnju pa odgovaraju na SMS poruke, istovremeno čatuju na nekoj društvenoj mreži. I ne mogu da zamisle svet jednog minuta bez računara. S druge strane, stariji ljudi, mada nijedan uzrast nije imun da postane zavistan, koji su zbog toga nazvani digitalnim imigrantima, su jedan deo svojeg života i razvoja proveli bez ovakve tehnologije, a naučili su je kasnije. Dokazano je da njihov mozak ostaje elastičniji, to pričam na osnovu istraživanja ova dva autora i njihovih saradnika, nego one dece koja su izložene ovakvoj stimulaciji, tako da njihov mozak presazreva nego naš, odnosno naš mozak ima veće mogućnosti adaptacije u kasnijem periodu života. Inače, naravno da postoji jaz između jednih i drugih umova, između imigranata i domorodaca. Međutim, najvažnija stvar da ne treba sada da se sukobljavamo, da je prioritet zapravo da svi ljudi različitih uzrasta i različitih veština treba da se nađu sa iste strane stvari i da se uhvate u koštac sa ovom savremenom tehnologijom koja se razvija i primenja iz sata u sat, iz minuta u minut. I jedino tako možemo da savladamo ono što nam tehnološka promena donosi, a moramo da je pratimo, jer bez toga je razvoj nemoguć, ali možemo, ako se zajedno borimo protiv toga, da izbegnemo neke stvari kao što su bolesti i zavisnosti. Sad se pitamo šta je to zavisnost od interneta, ko se bavi ostalim oblicima zavisnosti, a koji ima mojih kolega, razne starešine, to isto znaju. Ova zavisnost zapravo mnogo liči na sve ostale druge zavisnosti, ne samo od digitalnih tehnologija, nego zavisnosti u psihoaktivnih supstanci uopšte. Tako da u vezi s tim se uvijek postavljaju slične pitanje. Kako ja to postavim zavisno? Kako to se dešava? Niko nije postao alkoholičar od jedne čaše, niti je postao strastveni pušač od jedne cigarete. Svi su počeli iz raznih motiva, pa i ovde se počinje najčešće od radoznalosti, razumode. Onda to prelazi u naviku, a vremenom prelazi u korišćenje, pa onda u zavisnost. Gde je granica prelaska iz korišćenja interneta u pravu zavisnost je bila nedoumica mnogo godina, kao što je nedoumica gde je to prelaženje sa normalnog pijenja i prve čašice do fenomena ekscesivnog pijenja. I da li je ekscesivno